يا أرحم الراحمين اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا ربنا Sampai rezeki yang ada ke kamu ya Allah, supaya kamu sanggup mengucap salam di akhir makam Nabi Ibrahim ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, rasa mata kamu adalah yang makanan kekasih drone ya Rabbi, karena mata kamu terlalu lemah dan muhsin pada drone ya Allah. Ya Allah, rasa gelenyung kamu adalah yang mendengar balasan salam dari Nabi Ibrahim ya Allah, karena gelenyung kamu terlalu lemah dengan perkara yang dohnya benci ya Rabbi. Rasa jinjaro kamu adalah yang bersalaman bermusafah dengan kekasih drone ya Allah, karena jaro kamu terlalu lama berdosa kepada drone ya Allah. Ya Rabbi, rasa jin tubuh kamu adalah yang memeluk Nabi drone ya Allah, kamu tepu tempat kamu terlalu jauh dengan drone ya Rasulullah, kamu tepu kamu adalah yang tahu dengan drone ya Rasulullah, tapi kamu tetap rindu kepada drone ya Habibullah. Yang kamu ingat dan yang kamu bahannya sifat cinta kamu kepada drone ya Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad. Drone pernah menjanjikan dalam sabda bahawa orang yang paling tahu dengan drone adalah orang yang lama selawat ke drone ya Rasulullah. Yang kenyan yang kamu maksud kau urunyo, kamu mengadai, kamu mohon, kamu pinta, biar tinggai kamu lebih-lebih mana anggap kamu ke umat drone ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Muhammad, kamu terlalu gila di dunia yo, kamu burung maksud, kamu burung yang hanya sumati itu peraturan drone ya Allah, tapi nupu izin ke kamu untuk memperaya buruk kelahiran kekasih drone ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, kamu melaki, kamu megadai, kamu bunuh ampun ba'drana. Dalam ayat drona wajibkan pendusta agama, dan keburung yang relah agama adalah orang sia-siakan anak yatim ya Allah. Ya Rasulullah, kamu tupu harta yang paling drona sayang adalah anak yatim, kamu tupu ada yatim dalam dunianya adalah anak drona ya Rasulullah. Ya kumaah kamu terlalu kurang bersantuni anak drone ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di hati kekurangan kamu yang hinanya Nabi syafaat ke kamu di uraki, kamu sanggup langurakan drone ya Allah, kamu mengharap dan sia-siakan kamu yang hinanya ya khaira khalqillah. Ya Rabbana ya Sayyidi ya Maulana, nebu ampun dosa kamu, dosa urung si kamu, dosa urung gampungnya, dosa urung badannya, dosa urung yang kan campulang ya Allah. Ya Rasulullah, kamu urung bina urung maksud, urung hana taat, urung melanggar perintah drone ya Rasulullah. Kamu melakukan, kamu mengadakan hukum paling muka drone di urang penentuan singa, Nabi syafaat drone ya Rasulullah.
Kamu melangkah bak Nabi Adam nuku paling drone ya Rasulullah. Kamu berangkat bak Nabi Idris juga nuku paling drone ya Rasulullah. Kamu jabat Nabi Ibrahim juga Nabi Ibrahim nuku drone ya Rasulullah. Yang kamu harap syafaat li ummati ya khaira khalqillah. Ya Allah ya Rabbi, نبي بمتك مولا رحمن malam Jumat bulan Ramadan, Nabi jeneratim awat sukat lampu berwujud Nabi jawaban. Dengan berkat selawat yang kamu bacanya ya Allah, dengan berkat selawat yang kamu dengarnya ya Allah, bujang ini kelam zinul Islam Nabi berlepas kamu baktiti bersaja Nabi janjangan Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, واحرسنا من جميع المخالف والأخطاء واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. آمين يا الله. وفقنا موعد عفوك والعوافي. آمين يا الله. من كل مطلوب على آمين يا الله. إنا لا نعول في مهم. آمين يا الله. لا بنا ولا ما قد لقينا. آمين يا الله. لا أحد ولا سبب ولكن. آمين يا الله. إذا ضاقت وكنت لنا طامينا. آمين يا الله. صل على رسولك كل حين. آمين يا الله. محمد النبي الذاكي الآمين. آمين يا الله. يا آله وأصحابه كرام. آمين يا الله. والتابعين. آمين يا الله. يا إلهي بحقه. آمين يا الله. البغي والفساد. آمين يا الله. يا إلهي بحقه. اجد بلطفك أي جواد. آمين يا الله. يا إلهي بحقه. آمين يا الله. فإن السؤل والمراد. آمين يا الله. أصل القصد والمراد. وصف الوقت والوداد. آمين يا الله. وبرؤيا محمد. آمين يا الله. فرحت أنفس عبادي. آمين يا الله. الغرام ولوعتي لا تحركني في المنام. آمين يا الله. ذاك ديني وملتي. آمين يا الله. ذاك لغاية المرامي. آمين يا الله. يحنتي في ملتي سلوتي بالهوى حرامي. آمين يا الله. وفتنتم كفتنتي. آمين يا الله. سددوني بلا كلام. آمين يا الله. وفتنتم كفتنتي سددوني بلا كلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشفاعي صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ada sekian dan demikian zikir istighfar selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita sama-sama dengan berdoa kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala disampaikan sekali rindu kepadanya di atas pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.